Lakhain ko rapli Deopani constituency angkang kiramtang jakhong ni phai kreke thomarni number nadi bagan mini stadium hall along pening surihini ra engkora hini aninkan HSLC pen HS satlang ki unduna tuma phan ATTSA pen karcho asai kedeng Assam Tea Tribes Students Association Matati Hekben ATTSA Atsa Bokachan Branch Committee Ben Kachepatir Piponalong Assam Sa Janajati Mahila Samiti Atum Cherap Chetodunsi HSLC Lapen HS Asatlang Ki Unatuma Phan Karcho Ajaimek Padopon Bangso Mayalong Deopani College Principal Barim Birendapta Kachapahem Pupon Mayalong Deopani Constituency MSc Shorban Telenga Aluhiaman Pen Chetongdun Bangso Hood, Adsa Bokajan Branch Maipu, Rakesh Mahananda, Rara Saiklembang, Ranjit Singh, AJYCP, Borpothar Branch Maipu, Jodu Saikia Pendanglo, Ki Ongdungatum Chetongdon. Bangso Karcho Amayalong, Kaddo Kabe Bang Inkoy Suse, Satlang, Ki Undunatuma Phan, Pulang Gamosapen, Archopon, Lapen Kinang Sorasona Mung Setami, Pipa Jirdon. Bokajan Pen Anang Terang, Karbiang Long Lai.